Šta nam donosi budžet za 2023. godinu? Ukratko, donosi nam stabilnost i donosi predvidljivost. Stabilnost, veoma važna reč, naročito u ovim okolnostima u kojima se nalazi Srbija i dobro je da je na ovoj sednici Skupštine i guvernerka Narodne banke Srbije, gospođa Jorgovanka Tabaković. Važno je jer svi građani Srbije očekuju stabilnost kursa u narednoj godini kao veoma važnog pokazatelja, jer smo svi svesni i dosta nas pamti one teške godine hiperinflacije i zbog toga ove reči stabilnost i predvidljivost su veoma, veoma važne. Ja bih se pre svega osvrnuo i kao član Odbora za poljoprivredu na budžet za poljoprivredu i za agrar u 2023. godini. Za poljoprivredu je izdvojeno negde oko 79,7 milijardi dinara, što je za negde otprilike oko 12 miliona evra više nego nakon rebalansa za 2022. godinu, ali ono što bih posebno naglasio kao veoma važno jeste što svi očekujemo da će nakon februara 2023. godine zaživeti aplikacija e-agrar. Ovo je veoma važna stvar, jer pre 2 ili 3 dana u mojoj Topoli, u selu Zagorica, nadomak Topole u Šumadiji, predsednica Vlade Ana Brnabić je otvorila početak radova na jednom veoma važnom projektu koji će mnogo pomoći poljoprivrednicima i seljacima, ne samo u Šumadiji, već u čitavoj Srbiji, a to je početak radova na uvođenju širokopojasnog interneta u selima širom Šumadije i širom Srbije. Samo u 2023. godini biće urađeno više od 1000 kilometara mreže u brdsko-planinskim selima širom Srbije. To će omogućiti našim komšijama, sugrađanima da mogu lakše i da apliciraju za subvencije, a kada budemo imali e-agrar imaćemo i mnogo lakšu mogućnost da pratimo svaki projekat, odnosno svako traženje subvencije, da se tačno vidi gde se koji papir nalazi, odnosno subvencija, a ne do sada da imamo gomilu papira i gomilu administracije. Kada pominjem agrarni budžet i kada pominjem poljoprivredu, veoma je važno da naglasim da će u 2023. godini biti nastavljeni projekti navodnjavanja u Šumadiji. Jedan projekat koji mi već sprovodimo sa Ministarstvom poljoprivrede, odnosno sa Srbijavodama, a tiče se navodnjavanja 380 hektara u selima Topolske opštine, biće nastavljeni 2023. godine i to su projekti koji trebaju da donesu dosta toga dobrog u Šumadiji. Ono što bih zamolio prisutnu ministarku poljoprivrede jeste da se obrati pažnja na protivgradnu zaštitu. Ovde su kolege narodni poslanici već pominjali da je dobra stvar da je ministarstvo dalo subvencije za osiguranje i to jeste jedan važan korak. Ove godine je potpuno tačno da je isplaćeno već negde oko 1,5 milijardu dinara subvencija za osiguranje i to jeste značajan pomak, ali sa druge strane vaš prethodnik je započeo jednu stvar koja je dobra za Srbiju, a to je automatizacija sistema protivgradne zaštite. Mi bi trebali taj sistem na Bukulji koji pokriva centralnu Srbiju, Šumadiju, a i dobar deo opština koji nisu, negde 16-17 opština centralnog dela Srbije koji nisu u Šumadiji, moramo dovesti do kraja, da se on kompletno digitalizuje i da više ne zavisi od ovih, da kažem, takozvanih strelaca na terenu, jer samo na taj način, kombinacijom kvalitetnog sistema protivgradne zaštite i osiguranja, subvencije koje daje država sa jedne strane i lokalne samouprave sa druge strane, možemo imati efikasnu zaštitu useva i naših voćnjaka, kako u centralnoj, tako i širom Srbije. Nažalost, ovde nije ministarka zaštite sredine Irena Vujović, a hteo sam samo jedno pitanje da napomenem, možda to može odgovoriti i gospodin Mali.
Mi smo već svedoci prethodnih par godina da se govori o regionalnoj deponiji u Šumadiji koja treba da se nađe na području grada Kragujevca. Nažalost, i vidimo i u budžetu za 2023. godinu da se dosta novca ulaže u sređivanje regionalnih i lokalnih deponija, a mi nažalost u Šumadiji nemamo apsolutno regionalnu deponiju, osim stranih firmi kao što su ASA Eko u Lapovu i kao što je POR u Jagodini, ali državne deponije nemamo i zbog toga lokalne samouprave i Aranđelovac i Topola i Kragujevac imamo ozbiljnih problema sada sa lokalnim deponijama i tražimo način kako ćemo ovo pitanje da rešimo, a ovo je pitanje od izuzetne važnosti za sve naše opštine i gradove. I na samom kraju, da bih ostavio vremena i svojim kolegama, moram da napomenem, pošto imamo i na dnevnom redu izbor sudija, mislim da je sazrelo vreme da možda dobijemo i nov zakon o sudskoj mreži u Srbiji, jer evo naš primer u Šumadiji gde imamo osnovni sud u Aranđelovcu sa sudskom jedinicom u Topoli koja pokriva i opštinu Rača, mislim da bi moglo na mnogo bolji način da se uredi, jer imate ljude, na primjer, sa teritorije opštine Rača koji danas putuju da bi im se sudila krivica u Aranđelovcu više od 40 kilometara. Ta dostupnost pravde je veoma važna svim našim sugrađanima i zbog toga mislim da je krajnje vreme da se ovo pitanje uredi i sa druge strane mislimo da bi ministar, odnosno ministarka pravde trebalo da uredi da se suđenja za krivicu takođe mogu održavati u sudskim jedinicama, što nažalost danas nije slučaj. U svakom slučaju, dame i gospodo, predlog budžeta je dobar, predlog budžeta je kvalitetan i naravno ja i moje kolege iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve u danu za glasanje ćemo ovaj predlog zakona podržati. Zahvaljujem.